kadak ban pensa na mi ka kerteng bat ke Burom jong ba Wanlambok Kharsati balaklat no keseng samla pedeng Shillong Mawryngkneng SSPM hakakat sau triguno pra araja arpusau kalapli perdai ke Lympung yelek kai Phutbol kebelat tip kum ke first lead Wanlambok Kharsati Memorial Football Trophy kebel anya syembenta daki katndut ligi kenho no yelek kai Phutbol. Hagani kesengi sedang laidon lang doba Peter J. Lawai sorda Shillong ke Mawryngkneng kubukongsan urang ba dong pedeng Shillong ke Mawryngkneng kibahayeng hasem uba Wanlambok Kharsati balklatno nalor kiwe de. Haba ajing kren ke kurim uba Wanlambok kalait hulengkot sapang ukurim jongka bolong uba iet bahaya ke Phutbol bat udon ru ka thong ban pen bahaya ke tei ke madan. Kumta kala kentu ya ke seng samla bahkan persyang wat lat na ke sorkar ban pen urlong ya kani ke thong uba Wanlambok. Kenyak ngako ban ya thui pi spang iwalam ikani ka eka jingim jungi nadu ba dang red hadu menta hi long hadu kitu kisni ki jingkla jungi it plat ikani ka football dan plat kata ka dream jungi ba in ikani ka Shillong Mawryngkneng ba long ka ba kiu hakani ka football kamtam haka football nga kani ka madan menta ka mau na mablay ong nga bibi nga kwa kani ka madan kalong pli kalong te nginele ka bala nga korpat ni sodar bangin nga kumanga imenta ka jing kapang misi dia nginya korpat hinaka sorkar ka bangila bangin la biang kani kamadan uba Peter J. Lawai uloong bagajing Pynlong ya ka program kam dei ban kut tang ha kajing kan ma Burom henrei ka dei ban bot din ya ki kam bau ba Wanlambok ulale ha kajing em jong u khnang ba ka ktien phira em ka kerteng sa kanam kanom long ka bayam te habag ipelong igini program dese nga try na kaliang sa samla ka don kajingmut balay ka pelong igini program habag pelong igini program tawangin kin mau yak ka ba Wanlambok ulale na kamatag sa samla pedang Shillong namta ka dong pedang Shillong ni namta ka Shillong tangin sim tang bangin sukun mau ka ba ni rangba ule hagajing im ju ki por bladep kamod kata ke program bangile kamod kampat dan jingmut harai bagi pelong ni program kawai ka ba kasang samla ka dai ban bu jingmut kalong ba makaru ka dai ban persang ban buat din ya kita jingkai ni kita jinglam nanti jong nu samla ya kasang samla ya kadong bade ka Shillong kat bodong don slapor thai kata ka dai gawai ka benta ka bangkwa ban ngani ko por ya ki sang samla na po ka pedang Shillong ba kumjo iki nom Shillong boro habang ikin mau ya unu ne kanu ne Shillong iki kam maki kilale
Hari ini ruban pertubut ini persang banbut ya ke bom kikile. Dena kene kadau ba kadang jing ong boong im ke kerteng sak kanam. Teng wala nang im ru ngilong gibriu gibayap. Lada ngi khemle ai. Hari teng lada wat ngi layap ru ngilong gibriu gibayim. Namar kerteng ba kanam jingi wala da di pau snam ru gibriu gidang ken mau dang ile kadano kam ka ba pensanam pensa jikin mau ban ai mentoi yakim lang kasalang. Tina kata kadau kamentoi ubriu wan im di kispa di kejar snam lada utau ubriu umle ai. Hel dangi im tah kerta ka blengkot. Hari ngile sibun ki kam ki baha kamot kata ka jing im ka dan jingmut. Bani ka tu im di kispa snam. Hari ngi khamle ai na kamenta kanun ko benta ko di benle ka jing im jungi. Layar pertensiongi Li ong bakalaway kari samla kasyong api Ray manggi kikun samla isu ya syong ikti Ayungin le pangin sandur kasyong hanga api Balay kolang mateng jadi kala syuka syuka Ngiyak kusung iklan smuku syakmat kadang jengah Kacin beti kacin pasung bati rakyat indian Mga mapi kapal Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya